between Tolba versus Teachers. So nakaliang Tolba ito ni Captain Benjamin, but nakaliang Kinoika ito niya i Captain Kemjat ya kapol na panay pelik sa Captain Kistol. Took a fast try. Alas shoot kan. Makak bisa. Aisar. Kale. Sang maradap matik ng pandap ay alang mohikai. So umulay mga mga Republic Day champion at try kelak berchange atau kena ki rules jong ki footballers. Maka jingpek nakaliang ki player jong Tolba player tough sudah iman nakaliang ki teachers so ki hap pendiang lagi jong ki player ki hap ki officer bagi apa di bekut kena ki program mengenai ki kusnam bagi hap sam sha ki nong job. Itu clear. Ha. Gentlemen, di middle line jaga coba ke bersama alat. Sohang cok inoi kai ngap bersama press yang bol sa goal. Sampai Chat dah jelar. Oi, ong tunong announcement ki gitu ki. Tahajem jaga break jaga football yang yuk biang ka Jirwai nakakanhun MGM. Terima kepat Indonesia mentah ban long ready lupa. So hang tu Junior Benjamin yang lepas ya Senior Benjamin. Minum ikai dia, tu banyak jadi minum ikai primary. Balak pas biang. Tabato lara i defend jong kinohikai. So leng i Sir Jello ini gram sabak tabala syak chet lo. Sya kinohikai. So let it be kamle. Kena bendon ka sporting spirit bagi habangi biang ka fitness habangi biang ka jilakai ki team ki wan bantet. So hang tu ya kinohikai. Wow. Oh what a good stuff. What a good stuff. Sai ka jilakai ka pa itu nak pa. Haji Syah jadi yo Captain Sido tu pakai timit jo goalkeeper. I Pablo Dada lawan Sma. So, Junior Benjamin lepas biang ke bola ya Master Nicholas. So, hang tu Sir Sido. Oh. Ya kejar. So, hang ne ka Tolba kelap siang lang by Junior Benjamin hang tu. Wow. Haji timit goalkeeper. Wow, what a shot Sir Edward. So, hang tu Sir Sido. पार्टी एजन ऑफिशियल ये पठा दिया हमने अपना लोग के सर्टिफिकेट আছে बिहू पार्टी एजन ऑफिशियल ये पठा दिया अपना लोग के এটা হাং টু গোল wow what a shot oh what a good save so kabal kala her karung ladang sa bagadang nek hasun kejing tibet goalkeeper. Master Bablu goal napok bor petau de goalkeeper jangka Tolba. So lakapat ya ka kanun jangka Omsau patpa ya iwe official certificate. I would like to request our man yang ke Tolba pa iwe official mana-mana Tolba wan semat mensiam yang kena certificate. IB. Todang bam. Okay, Tolba Captain official. Tolba. Oh, official tapi. Okay, thank you ma'am and thank you Tolba. Begitu hayar kena yang lekai deh. Umsau jolly ahak umsau.
Sao Bihu Party. Sekian lomba ho. Kita defense macam nak di basket saja. So hadin jangka break jangka football minyo atat ya ke jingruai nak ke kanhun jangka so hal tu Isar Jalal Lami Hikmat bamdu lepas bola tu hal tu wow sa kindiak ilkum baklaban bat ya kabal dan saya ya Isar Jalal ada ke bicycle kick terlakut sendan hal tu wow goalkeeper betul. So hang tu coba kalau persiang lembah jersey number 10. So Isar Siuda selama hang tu come on Isar Siuda. Tadi benaya Isar Jalal kan. So hang tu ada ke Isar Jalal. Bubuk. So Isar Siuda hang tu imat laki kejar. So Isar Jalal after ready hang tu come on yes. Wow, so Sachin. So Om Lelai. So hang tu biang Isar Jalal Sachin. Tang bagi defense line Kim I love. Tapi yang lelai ban speed ya ke position jang kinang hikai hang tu gol lang bai. So corner kick. Umpadan bayu berpikir ya kejar kat haduk kena kelima. Hang ning la ban yo i thai hang tu te la tikna. Oh gede tibet. Pun ai ya Isar Jalal. Pick a position bayang kenywa. One num underestimate Akpo jeng Isar Jalal ka bahe kepejat ka speed lakup ke sky. Dia menang memperung bola kan hang tu te la tikna. Yes oh di defense line. Hang tu gol. Oh gol pa patubit. Jangan betul ba. Hah? Sadar lebih yang dekat. Yang mana? Mark kelas step ajar poin ke bekut. Juga football match. TH keju. Jersey number 15 nakal yang kinohikai. Ai bolang kenya iru ide striker. Kimi ai bol dapat imaret na central siduk striker te. To kumtuken. To peri lagi jong kisap skill. Kam medical team ka don hang ne. Ki doktor ki don hang ne. Hang tu biang. Oh. Lakum over shooting. So kini kai glap apply lagi formula untuk bilang baik Sarjilo Imat. To nama kis defense line jong katul ba Kim Ailat. To hang tu Isar Siuda Imat karung. Oh, defender Master Nicholas Rani Sketri jaga coba Imsim Lailat kelas step kelakut empat dan bayuk berpikir ya. Yang mo? Nomor dah bisa dikai begitu. Silakan ada nomor kita. Goal! Oh, second dia, teladan.
Hancur. Oh, kumang laong isi. SRL. Lepas di depan gol. Wow, miss out. Ini kan nak up berwing ni ang, latang tok sini ang. Cakamat. Oh, dah. Try, try. Jalan. So congratulations, captain and t-shirt team for the winner.